byela va tsema ximuwu kwale kaya va tsema ximuwu mi va byela va tsema ximuwu kwale kaya va tsema ximuwu. Okay, right, risimu leri ra ntsakisa that chorus liya yina something swa catchy la ka yona, mi va byela va tsema ximuwu. It's something nice loko yingiserile. Stwala kahle in the but then the fact I think the name of the song is Salani Famba. That whole part ya Salana Famba ita towards it's a skill lexi xi tirhisiwaka ngopfu la ka xigaza ka ku loko munhu a ri ku teni na track ita kahle hi ndlela leyo. Loko se ku fikale ka chorus leyo hetelela hi lava hi xitalo va tala ku introduce the name of the song. I think it's nice loko hi ya hi karhi hi swi twa hi ndlela leyo. Okay, right, but the one thing swi nga ni tsakiseki this song, that lead melody leya ya dyoha. I believe ku ri ya phewa nyana. I believe ku ri fane yi va yi loko yi lo kota ku fambisana na the instruments leta tin'wana a yi ta va yi vulavula swilo swin'wana swa ku antswa. Anyway, it's a nice song. Okay, right, ni nga rhandza ku amukela hinkwenu n'wina mi nge le ku watcheni kusuka ka tindhawu to hambanahambana laha mi nga kona hi le ka Rhandzana ni Magaza i nongonoko Rhandzana ni Magaza, mara hi le ka The Boss Radio vito ni Mapele The Boss. Ka siku ra namuntlha a ni na guest Nhova Nexe, and then a xela kwala kaya ka mina hi ku hi decide ku ri hi analyze nyana album leya Benny Mayengani leyi nga kumaka namuntlha. I realize ku ri loko no endla show swa endleka yi va yi nga ri hit, show leyi mi nga tolovela yena yi va yi nga ri hit because of the fact ya ku ri ku busy le ka Facebook, ku busy hi project leya Benny Mayengani. So I decided ku ri hi endla siku ra Rhandzana ni Magaza namuntlha ku va ku ri about the album ya yena leyi a yi cheke kahle vito ra Jesu. So I'm not guest namuntlha, so ni ta va ni karhi ni endla ti-analysis ta mina ta this album. Ni kombela mi nga kombeli ku ri ni mi rhumela ti-track leti ni ti tlangaka la, these songs ni ti tlangaka ka YouTube, no ti streama live la ka YouTube hi ndlela leyo. So a na tona basically, so I don't have the songs. And then kombela n'wina mi nge le ku watcheni mi nga vi mi watcha this show hikuva mi langutele ku ri Mapele o holova na Benny Mayengani, or Mapele won't have something positive to say about Benny Mayengani. Hey, Mapele itala I missed the post, things like that. Guys, I'm not all about that. Ni nongonoko Rhandzana ni Magaza a wu tshama wu favor munhu, or a wu tshama wu sapotela munhu per se. Swilo leswi i va ku hi karhi hi vulavula hi swona la i swilo leswi hi twa ku va ku ri leswi hina hi twaka swona. I can see ku ri van'wana va n'wina mi le ku ni rhuketeleni and stuff like that. Well, I'm used to the fact ya ku ri loko ni vulavula hi Benny Mayengani, I'll get people like you, small-minded people lava ku a va na tinqondo ta kahle, who will just come and say whatever they want to say hambi mina ni nga ri ku holoveni na yena. So I'm used to people like you. Loko video yi hela, I'm obviously going back ni ya delete ti-comments ta n'wina and blocking you, because that's what I've been doing for the past 2 years. I've managed to get rid of defender Benny Mayengani ka channel ya mina, well ka platform ya mina, and hosting the shows ta ku fana na leti swi ni endla ku ri ni swi vona ku ri ku sale van'wanyani ke, if ever va sele hi ndlela leyo ni kota ku va kuma kahle hi ndlela ya so. Leswi ni lavaka ku vulavula la a ni vulavuli hikuva ni zonda Benny Mayengani, ni vulavuli hikuva ni rhandza Benny Mayengani, ni vulavula as a listener, someone la nge le ku yingiseleni ka music, just like n'wina le makaya hi ndlela leyo. So u nga vi u ri na mihleketo ya ku ri Mapele u ya vulavula swilo swa so hikuva a nyenya Benny Mayengani, or swin'wana swa ku taniya hi history leyi ni nga na yona na yena hi ndlela leyo. So I can see me getting up just to say, hey, put like Mapele, one Mapele and whatnot. Language motherfucker. But then again, that's who you are. I cannot say don't do it. Obviously, it's not allowed ka platform. So if I see it like that in Tabani blogger in Telale. So nongonoga Rhandzana ni Magaza, xikongomelo ku Rhandzana. I chose to do this analysis. Banbota labar, why you choose to enter this show about Benny Mayengani? Benny Mayengani celebrity. Benny Mayengani celebrity. I've done a comparison between track ya Mr. Post na track ya
Joe Sherman, Dr. Joe Sherman the other day. Loko ba go to umesa those songs, music, wabona and stuff like that. I said the good things I liked about the music. Ntlhenu vula leswi swi nga ntsakiseki hi music wabona hi ndlela le. So I yini xi endlaka ku ri ni nga vuli nchumu hi album ya Benny Mayengani? A ku na reason. He's a celebrity. Loko munhu a ri celeb u fanele hi vulavula hi yena, whether wena wa swi lava or network ya hina yi phuwa nyana. I think loko yo tlhe a yi tsemile nyana, loko yo tlhe yi tsema nakambe ni le ku tirhiseni ka Wi-Fi. I think maybe a lot of people va le ku tirhiseni ka Wi-Fi landlwini. So loko yo tlhe yi endla hi ndlela yaleyo mi ta ni khomela, I'll have to ni ta boheka ku tirhisa phone leyi nga na data, ni ta boheka ku replace phone leyi, so it will take a few minutes ku va ni endla sweswo. So let's just go on hi ya mahlweni hi ta kota ku twa. Guys, a na xikongomelo xa ku tlanga album ya Benny Mayengani hinkwayo. I don't have a na wona nkarhi walowo, so ni na nkarhi wa ku analyze this album. So kuna ti-track tin'wana ti ta tlanga ku ya hi ku ni swi kumile leswi na ku swi vula about the songs, and then here ka the next one, because I think I only have about an hour because ni busy ngopfu ni preparing. I'm going to listen to tomorrow. Kuna snow le se la ku ya tlanga yana le snowing. Okay, right. So nta kombela ku sungula track leyi ni nga sungula yona va ri sala na famba. Mi yi twile ni hlamuserile ku ri ni tsakisa yini la ka yona. Ni tsakisa hi the fact ya ku ri the guy u kote ku khoma that style xa xigaza lexa xa ku ri vito ra track ri ta ka chorus leya ku hetelela laya. I like that. It's a style lexi ni twaka ingaku swa ni tsakisa. Track yi ta yi karhi yi tlanga leswi yi tlangaka swona hala, and then before yi hela yi cinca yi sungula ku tlanga swilo leswa swa ku fambisana na vito ra yona hi ndlela leyi. I think I like that, but ntlhe ni tsakisa hi the choice of words lama nga ma tirhisa ka that song. Swi fambisana na Benny Mayengani, the creativity ka ku tlangatlanganyana hi marito. I think on that song hi laha nga kota ku swi humesela kahle erivaleni as ni ta va ni karhi ni yingisele ti-track ta yena. So that is one of the songs leyi ni nga kota ku swi humesela kahle erivaleni hi ndlela leyi. But there's things leswi ni nga swi laveki the song. I believe ku lead melody yona yi fanela ku yi endla ku i kota ku tsakela track, i kota ku jimajima yana na yona nyana. So I believe that lead melody yi na ku phewa nyana. I believe ku loko yi tlanga yi hlangana na ti-instruments letiya laya, I cannot play it again, mara mi ta va mi twile loko ni yi tlanga. I believe that lead melody yi na ku phewa yana, yi huma ka yi huma ka line ka progression ya the overall song. So basically so swi tlangaka laya swi ta kahle swi karhi swi fambisana kahle, but then lead melody leyi fika yi ona. On the contrary, lead melody yona yi fanele yi ku nyika that vibe leyi u yi lavaka on the song. So if ani fanele ni yingisela album ya Benny Mayengani, I think I would skip this song hi mhaka ti-reasons ta ku fana teto. So I wouldn't listen to this song, not hi mhaka ku ri not hi mhaka ku ri ayibi. I will not say ku ri ayibi. I would say ku ri ayini beli, because loko vanhu va nghena studio va huma na a product like a song like that, i ku va va twa yiba. So it will be swi ta va swi ri wrong of me to say ku ri ayibi hi ku tirhisa language ya ku ayibi, because vona ya va bela. And truth of the matter i ku nga va ku ri na vanhu van'wanyana lava va yingiselaka the very same song va nga swi twi leswi ni swi twaka yi va bela as a result hi ndlela leyo. So leyi i analysis ya mina guys, a ku na swa right kumbe swa wrong ka music. So mina ni twa leswi mina ni twaka swona. So those two things. Number 3, I believe the standard of the song, quality ya yona the song. It's not good enough I'm listening to this song. Let me tell you why. There's nothing wrong. Wrong quality ka a song. The track tabo sasekisa for that matter. That later remix later fast. Those songs Atibati Osho to auto-tune, not to say auto-tune is bad, but Atibati Osho to auto-tune, sunga balance one kahle. So listen to songs tabo boterate, even though now Sulosha change, right? But listen to the previous songs. I think arna that thing, yeah, quality, lay today inga kona laya. So I believe that song aina quality. And I mean looking at that song, kuri track ya 2023.
Yeah, so I don't think ngaba na kutsakela ka ku yingisela that song. Not to say kur ayibi, but mina personally ayin belly, and it's not a song leyi nga ni beleki ya ku ngatle. Tikona ti track ta ku ukuma ku ri loko ti tlanga ti bele, but it's a song leyi nga yingiselaka. You can drive around ukari u tlanga because the quality is good. It's a nice song. Hindlela le, it's a good crafted song. Yendluwe kahle, but yo ka inga ku bele. So there's songs like that. So liya ya salani salana famba. Unfortunately, it's not a song lane to inga kore. Anta slava ku repeata ka album ya beni, or it's not a song le ya kore anta shava album imaka kore ni twe yona that song for that matter. So nkombela kutanga the next song, and then ito swi hava ita kota ku va hi ya mahlweni indlela leyo. This song ibitwa goodness, Manyanga, is it Manyanga? Yo, well, yeah, I think it's Manyang, is it my, I'm going to tell you Manyango laya, but I think it's Manyanga. Yeah, it's Manyanga. Like a trackle, I love this song in that Benny thing going on. This song in that thing, so Benny mayengani leswiyam. Why that? Aye, aye, aye. I love that. That I ain't saying in back got the mood. You could you in moment. You could enjoy this song because I'm waiting. I believe it track logo nitwa that I alone. I feel kuri loko no va ntshame moveni ta va ni waste nkarhi wa mina. It's that song liya ya ku ni endla ni lava ku move. That's the one thing I love about that ahe liya yi craftiwe kahle yi tlhela yi vekiwa ka position ya kahle. I like that. Ni rhandza the drive leyi ndlaka ni rhandza how the song makes me feel. Basically kuna swilo swin'wana ka music loko u swi analyze a wu nge swi koti kahle ku swi veka hi ndlela ya ku ri mi kota ku swi twisisa, but it's something va swi vitana ku progression. Ku track yi suka njhani la ka A yi ya ka B, from ka B ya ka C, from ka C ya ka D,
things like that. Hi swona swi endlaka ku ri track yi nandzika. Ku na ku track u kuma ku ri loko yi tlanga yi nandzika ka A, ka B yi nga nandziki, ya fika yi nandzika ka C, ka D yi nga nandziki ya nandzika ka E. Leswi va swi vitanaku progression emafambelo malawa. So the progression is very, very good. I like the fact ya ku ri loko Benny Mayengani a yimbelela, I only picked it up like a track leyi. U yimbelela as a I will say wa swi tiva ku le studio. Let me put it this way. When it's time to sing, to open his mouth, I imbelela was tiva ku now in the studio. So na imbelela la because ni pick up feeling le ya ba wabona la loko apfala a line isilo so kufana leswa. People don't do that. Vana va swi endli leswa because va twa ingaku it's a waste of time. But if you are singing, if u swi tiva ku ri when you have a line like this, kuna la yi sungulaka kona, kuna le xikarhi, kuna le mahetelelweni. So I think this song he was able to get that right. U kote ku swi tiva ku ri this is the beginning of my line. Lana hi heta line leyi, and loko ni heta line leyi ku ta nghena this. So ho ni heta line leyi hi ndlela so. So I think I like that. I commend that style. Ya ntsakisa that style of him. Ya ku endla ti-line hi ndlela leyo. Swi kombeta ku ri he's singing. He's very much serious about ku yimbelela ka yena. So but then the other thing that I liked hi yena i ku u repeat ti-parts leti automatical a swi tivaka ku ta ba. I don't a hi vanhu va ku tala va swi endlaka these days. Loko ni vulavula na vanhu ku ri why hi nga repeat, loko hi ri studio in most cases, why hi nga repeat this thing and this thing and this thing, hi ku ri swi na that thing va ri hava hi fanele hi famba na minkarhi because swa ku repeat swi nandziki. But hela swi confirmiwaka, I feel it, I like it. Loko se swi repeat hi ndlela leyi, I like it. But the downside ka track leyi i ku loko ni yingisela like I said aka track leyi yin'wanyana ti-melodies ta wena, ti-lead melodies ta wena hi tona ti nga khoma drive ya track overall. So ti-melodies letiya leswi ni swi twaka i ku ri ti light man, they are too light, like I believe ku ri loko ti lokuma, I'm sorry ku va ni compare hi ti-sound ta Dr. Joe Sherman, mara do you see those vavang, those big sounds? Hi leti mina personally a ni ta ku loko ni ri a studio ku ndliwa that song a ni ta va ni suggest ku ri ku tirhisiwa ti-sound tona letiya because I believe ku ri ti-sound letiya tina power strong, especially for songs like that. So antaba mina ni tirhise ti-sound letiya. I believe ku ri the guy sang the song in ndlela ya kahle swinene, but if ka yi lahleka ka choice of sounds ka beat, I love the beat yi kahle mara the choice of sounds ka ti-lead melodies, ti-lead melodies hi tona ti endlaka ku ri loko i tshamini o twa yi ku bela track la nhlokweni because those songs are big, a ti rivaleki hi ku olova. So if ta shota ka beat u hatlisa ku yi rivala that beat. So if a ku lova na those elements ka that song, those elements ka that song, I would say this is my favorite song, and this is the song leyi ni twaka ingaku ri Benny Mayengani u yi endle kahle. Listen to this song. Why got those? Yeah, another thing, man. The song, I mean, the song is very good, but now complain I with the quality.
quality yi le hansi man a hi ti-track ta ku tala leti ni nga ti yingisela laha ni to ti lava voko ra brajo mara this song particularly hi laha a ni swi twaku ku ri contribution ya yona ngwenya liya a yi ta va yi ri ya xiyimo xa le henhla on this song particularly ka track leyi hi laha ni swi twaku ku ri contribution ya yona ni vurile ti-reason ku ri hi reason yini hi reason ya the sounds leti nga tirhisiwa na titwa ti-sound gungungungun ta laha hansi but I feel ku ri a hi ti-sound leti ti twalaku kahle sometimes loko hi selecta ti-sounds loko hi endla music wa hina wu ri ku raseni too much ne u kuma ku ri ti-sound letiya ho twa ti ba hi ku swi le ku raseni mara loko wo yingisela kahle hi volume ya le hansi nyana u ta swi twa ku ri okay there's something wrong with the sound maybe sound leyi ni nga yi chuza yi thyakile ku na ku sound u yi chuza yi va yi thyakile yoxe yi ku onhela track u kuma ku track ya wena yi te kahle yi base kahle but then because sound yi thyakile u twa yi fika yi onhaka because of that sound mara u kuma ku wena u le ku swi tweni because wena track yi le ku beni like this song I can imagine ku ri momentum a wu ri njhani studio when they were doing this song leriya ra ku ri ku xopela swiphisanipisani leswiya a swi ta va swi nga humelelangi hi ndlela leyo okay right un'wana laha u vulavule hi swilo swa Apple okay no hi ta bula swo tala swa ku fana sweswo ni kombela ku kuma chance ya ku analyze this music loko ni heta ku analyze music lowu ni ta vula mavonelo ma mina ku ri ku ya hi mina album ni yi nyika tingani out of 10 hi ti-reasons tini na tini hi ndlela leyo so ni nyikeni this chance and then loko ni heta ku vulavula hi ndlela leyo I'll give you a chance ya ku ri mi nghena laha mi vulavula mi vula ku ri n'wina mi la ku vula yini ku ya hi leswi ni nga swi vula or whatever mi nga va ku mi ri na swona swa ku swi vula hi ndlela leyo so platform leyi yi nyika vanhu that access n'wina mi joinaka hi mhaka ku ri mi te ku ni rhuketeleni just know ku ri you'll have that chance ya ku u vulavula u ri clear hi ndlela leyo ni kombela ku ya ka the next track by the way, congratulations eka Ben Mayengani. The one thing ni nga ta n'wi congratulate hi swona I ku ku teka xiboho xa ku ri okay sweswi ni ya nghena studio ni ya humesa album leyi ni humesa yi nga ri na beef i karhi i ri munhu loyi nga duma hi beef hikuva u langutise ti-reasons tin'wana ta ku ri ka munhu loyi a nge le ku yingiseleni sometimes a nga understand a ku maybe Ben Mayengani u endle mistake a fanele a humese na beef and things like ti-reasons leti vanhu va va ku va endla swilo swa vona hi tona in most cases hina nje as the listeners hi va hi nga swi tivi xa hina i ku sola na congratulate hi ndlela leyo so i tshamelo ra kona but then nkarhi wun'wani hi tikuma hi karhi hi sola munhu hi ku va teka swiboho swo karhi mayelana na career ya yena ombe ti-projects ta yena mi kuma ku ri the way hi n'wi sorisaka swona swi hetelele swi n'wi onhela hi ndlela leyo I'll give you an example hi yena Ben Mayengani again since hi vulavula hi yena lexi nga humelela i ku a few years back ni lo rivala ku ri malembe mangani the guy tried ku ri a humesa album ya xikaza na ya house mi teka mi n'wi fayetela mi n'wi mbeyetela ka album leya na house i bethaka before le benini mi tsandzeka ku understand ku ri the guy u le ku ringeteni ka ku accommodate i le ku ringeteni ka ku kurisa brand ya yena ku hindza ka hina Matsonga guys let me tell you something hina Matsonga a hi talangi loko u ri a musician u fanele swi tiva ku ri as an artist vanhu lava u kotaka ku va catera hi platform ya wena ntsena if we're looking at swa music vanhu lava va va ku va ri online hi minkarhi ya ku tala a va fiki 300,000 loko munhu a ri na akhawunti yi hindza 300,000 just know ku ri akhawunti leyi ta te vanhu van'wanyana va le handle hi ndlela leyo so it's good ku va artist yi va yi karhi yi ringeta swin'wanyana so the way mi nga n'wi yevurisa swona miyisa loyi a vhela lahlela thawula but ku ya hi mina a sungule kahle there because u nge fiki u nghena hi one day u fika u va na hit album a hi always swi va ku hi ndlela leyi nkarhi wun'wana swi teka nkarhi a hi to vulavula sweswi a ri one of the best house artists la South Africa sweswo a swi ta va swi hi veka ka advantage hina Matsonga hi ndlela leyo but then mu n'wi yevula now he's lost that confidence a nga ha ri na ku tsakela ka ku endla swilo leswiya so swilo leswi hi va ku hi swi vulavula laha hi swona swi endlaka ku ri ti-artist ta hina ti nga hluvuki ma swisisa hey man i been because you are a fan ya munhu luya imagine if you were honest with that person u n'wi byela ku ri swa so na so na so famba lunghisa la munhu luya loko a swi tiva ku ri wa criticize-iwa a ku ta fikela kun'wana ka vutomi bya yena a tolovela ku ri I have to take criticism
hi ndlela leyi a swi ta endla ku ri that person a kula. Today mi le ku ni watcheni la ka Rhandzana ni Magaza kube a few years back, I would say last year, ani yevuriwa too much vafana la ka ti YouTube Mapele win and stuff like that. But look at it this way, namuntlha mi tshame la during this time you are watching me. Was twisisana, it's because I had a dream. Was twisisa. So the dreams tin'wanyana a hi tona leta ta ku humelela overnight. Tin'wanyana it basically ta tirheriwa swi teka tin'hweti sometimes malembe ku ri munhu a reacha ti certain dreams. So a hi veneni honest na munhu hi n'wi byela ku ri he mfola i bini la a wu bangi famba lunghisa 1 2 3 hi nga yi ku ri that person like Benny Mayengani mu n'wi teka njhani loko mina ni vulavula mi nga yi ku ri mi ni teka njhani loko ni vulavula hi Benny Mayengani. Let's a hi tikumeni ka position liya, position yaleyo hi yona position leyi hi fanelaka ku hi va hi ri yona as Matsonga, i position ya vutlhari yaleyo. Loko tsandzeka ku teka position yaleyo hi lahlekile. A swi pfuni nchumu ku themendela swilo swa ka swi nga twali loko swi nga twali. Loko something xi nga twala xi twali. Mi vurini ku ri Mapele win? I said yes, ni will. Mara sweswi ni pfukile, do you accept ku ri ni pfukile? Okay. Okay guys, look surely ku nga ri na ti-guest la to pfa ni hleka ni rwexe. A ni tolovele ku hleka. Okay right, ni kombela ya mahlweni. Lexi nga kona i ku hi ta twa track leyi landzelaka mo hi twa ku yi ri yini. No a swi tsariwangi ku ri yini no tlanga la ka YouTube. So okay, ku yini track leyi? Sala na famba, I think we did that. Tembisa Muneng. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Lingala balewe alena kino leo. Hauna selo mawene hauna kino mo. Kamutubile tembisa muneni. Kamutubile tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Digiri, mujiye, digiri, mujiye, digiri, mujiye, digiri, mujiye. Mimino yewe mawe ya beregeda. Mimino yewe mawe ya beregeda. Gitana mawe, gitana mawe, gitana mawe, gitana mawe. Get get Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Muneni tembisa muneni. Tembisa Muneng. N'wina mi nga xi understand ku Xilovedu. Tembisa Muneng swi vula ku ri tembisa a n'wanuneni. Okay, loko se hi ta va hi karhi hi swi veka kahle hi swi veka kahle hi Xitsonga. Okay right, Tembisa Muneng Mapele u yi twa njhani? Ni ku okay, Tembisa Muneng, I love the fact ya ku ri i track ya ku ri loko yi tlanga wa swi twa ku ri a xi gaza. Ku ngo va xi gaza hi ku ngo va Xitsonga hi ti lyrics, but hi beat a hi xi gaza. But I cannot say ku ri sweswo swi wrong. Like I said, ni ta ku mi byela hi Benny Mayengani, it's someone wa ku ri i twa a lava ku ringeta something time and again. Ku fana na this song wa swi twa ku ri it's an experimental track wo testa market hi yona, u lava ku twa the feeling ya ku ri vanhu va yi teka njhani. But this song and mi nge tshembi leswi ni lava ku mi byela swona, this is the one song that I like eka album the most, because of that
feeling liya yi create ka yona, because it's a unique song. I swona leswi nga toloveleka ka Xikaza. If you listen to my music wa mina a wu tsariwangi swa Xitsonga. Like basically what I'm trying to say is ku the lyrics ta mina a hi tona ta ku toloveleka ta Xikaza, so I always wanna look different, sound different ka music wa mina hi ndlela leyo. So I think this song na yona yi different hi ndlela leyo. Ko va ku ku ya hi mina the song I fikelelangi la beni a lava ku yiva kona ku ya hi mina. This is xitayele lexa xava, I would say ku ri xitayele lexa xava kanda bongo man. Xitayele lexi ntsundzuxa loko ni ri le Bulovedu le na ba na yimbelela na va Janisto na va Sanko. Ti-guitar tikatara letiya, there's only one person a kota ku ti endla right, a ku ri Sanko. And vanhu van'wanyana lava endlaka similar songs, lava va kopela xitayele lexa xa Sanko va endla the same songs, a va nga swi koti ku ti endla tikatara letiya. So a va tshama va karhi va tikomba hi nga ku ri vo va ti-copycat ta Sanko. So I'm trying to say ku ri I feel ku ri beat leyi loko a yi londla hi munhu loyi a understandaku the style of music, I think Ben atava kume atava kume what he wanted with his song. I know personally, I know kuri hambi yena loko a yingisela wa swi twa ku ri okay, maybe not ku fikelela la a ni lave kona. It's because the beat hi tona ti-elements, but the sounds na progression a yona. Basically the beat a yona leswi a yi fanele va xiswona leyi. Yo that thing is there, you can feel ku ri that thing is there, but a yi fanele yi kume hi munhu loyi a kotaka ku endla this style of music, because a hi Xikaza this thing. So ala ku vula sweswo ku ri this is a song leyi ya ku ni nga yingisela because of the uniqueness. Ni rhandza the way he flows, Benny Mayengani ka ti-track ta ka ti nga ri Xikaza ngopfu, like this song wa ni twisisa una that thing wa yi twisisa. So but then unfortunately the beat a yona leyi ni twa yi shorta laya ka the beat hi ndlela leyo. So I wouldn't say ku ri afana nga ibanga xitayele lexi. It's good ku va karhi a ringeta, like he's saying ku ri swa slow beat swi tena yena and things like that. Though it's true, I mean ku nga va ku ri ntiyiso ku nga va ku nga ri ntiyiso, I don't know, but as a trendsetter I believe ku ri swi fair ku ri a nga ringeta something like this. But this is not this is your track leyi ni twa ku yi antswa, but it's not something I would want to play over and over because beat leyi ni twa yi ri wrong. I mavonelo ma mina guys, and mavonelo ma mina a hi always ni nga ta va ni ri right. Yeah, mavonelo ma mina, but I always ni nga ta va ni right. Ni vula leswi mina ni swi twisaka swona as a listener, and then vula leswi ni swi twisaka swona as a musician. So loko mavonelo ma mina ma nga khomi kahle u ta ni khomela. Unfortunately I cannot change mavonelo ma mina hi mhaka ku ri wena a ma khomi kahle. Ni va eka mhaka the way mina ni yi twisaka xiswona hi leswo. Ni kombela ya ka the next song. So mi ya ku crucifyeni mhaka this song, n'wina vaseketeri va yena and stuff like that. You no yingisela, maybe mi nge yingiseli this song, but allow him ku ra endla ti-track ta so. You never know, ka siku rin'wana ku ya humelela something good hi ndlela yaleyo. Kombela ku twa the next jam. Due to confer the degree Bachelor of Arts on the following candidates: Baloyi Mayengani B. Okay, guys, this song ya Gaweni, the one thing I pick up like yona ne lexi xi ni tsakisaka yona, it's the piano liya ka album hinkwayo a ni ze ni twa piano ya ku nandzika ku fana na piano leyi ni yi twaka la ka this song. I piano leyi loko yi ri ku tlangeni so ni twa yi ntsundzuxa Mambawulele. It's got that quality liya ya Mambawulele. Let me not say quality, the standard xava Mambawulele la ka piano. But unfortunately it's the piano only lexi ni xi twaka ka this song. Loko swi ri ku tlangeni so no twa ku ri
ntwa swi hlangana too much, and it's very very much sad because ani sweswi Benny, oh by the way congratulations ka lexi the song is about graduation ya yena, achievement ya yena le xikolweni and stuff like that. Despite popular belief leswi mi tekisaka xona Benny, mina na congratulate ni n'wi congratulate ni loko a ta va a pasini le xikolweni, ni n'wi congratulating for yindlu ya yena loko a ta va a akile le, because even though vanhu a va karhi va ku ri okay yindlu ya yena what yi nge heli, I'm one of the few people lava a va hlamusela ku ri ku aka yindlu it's a journey, i swilo swin'wana swi tekaka nkarhi wa ku leha. So the guy will finish the house because ku aka yindlu a swi chipanga. It's the very same way na le ka swa ti-graduation ta yena, ni n'wi congratulating and stuff like that. Na swi kota ku vona swilo swa positive leswi munhu a va a swi endla even though u na swa negative hi ndlela yaleyo. So ni n'wi congratulating, a ni n'wi jelezeli nchumu. As a matter of fact ku va a ye xikolweni swi ni hlohloterile na mina as I speak to you. In xikolweni le ku endleni ka ti-course, I think ni nga vula ku ri I was motivated by him ku va a kume gown ra yena hi ndlela leyo. So but the song leyi ntwa yi nga hlangani, ntwa yi nga hlangani, the piano, I can feel that piano in ndlela leyo, but ani kumi combination between that piano, the other instruments na leswi a nge le ku swi yimbeleleni no twa ku va huwa ntsena laya. So I would want to listen to, not him aka ku ri yini. So I wouldn't listen to this song. I track ya ku ri ni nga tshama hansi ni ku ri na ku yingisela a song ya Gaweni by Ben Mayengani. I wouldn't, because of swilo leswi ni nga ni mi byelaka swona laha ni swi twaka mina laha. However, the piano was good, so loko a vo lo kota ku materialize from that piano a swi ta va swi ve kahle. But the one thing ni xi realizaku laha hi production ya Benny na Hlawusikiza i ku I think Hlawusikiza swa n'wi tikela nyana ku compose the beat ku nga vangi na Benny a nga yimbelelanga laha first, which is a common problem loko ni yingisela ka xigaza in most cases, because sweswo swi endla ku ri artist yi nghena studio va ku yimbelela ku ri a ta kota ku kuma ti-sounds leti a nga chelaka ka track. Swi wrong hi ndlela njhani sweswo? A swo va wrong per se, a ni xi rhandzi xitayele xexo. Why? Because loko artist yi ri ku yimbeleleni ku kota ku yi kuma feeling, emotion ya song ya track, you fanele yi tsakisa hi something, you fanele yi tsakisa hi ku ri track yi n'wi endla yi fila njhani. So imagine you play you loko yimbeleleni nghena studio hayo Gaweni hayo, and wo yimbelela wena a ku na ti-instruments laya. So hi swona swi endlaka ku ri misa loyi Benny nkarhi wun'wanyana a mi twa hi nga ku ri ti-notes ta hi twa ku na ti-track to tala laha ni twaka hi nga ku wo tlimbeka. It's because of things like that ka ku ri wo yimbelela njhe a nga guide, a ni wa vona loko ti-instruments ti tlangiwile ti ta va ti tlanga hi key yo karhi. Do you understand that? So loko wena u rhanga u tlanga first u nga dyoha, yes u nga dyoha. So loko u tirha na producer ya ku ri it's not very much skilled, a nga za va na experience kahle, swi nga hetelela ti-track ta vona ti dyoha because of that. So this is what I hear loko ni yingisela this track, and ku ya hi judgment ya mina it's because of problem leyi ni mi byelaka yona ya ku ri hi xitalo munhu wo fika a nghena yimbelela then ku endliwa ti-beat. A swi wrong, mara it's advisable ku ri ku va na xilo xin'wenyana as an instrument ya ku sungula track, ding 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 ding. So uta as a vocalist, hey Gaweni mane ding 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 Gaweni mane, things like that. Hi swona swi pfunaka ku as an artist ku ri u humesa vuswikoti bya wena handle because ku na sound yo karhi leyi ku tsakisaka, something that's nice leswi u nge le ku xingiseleni. So i mavonelo ma mina, like I said ku ri a no nyika mavonelo ma mina la no analyze music, a swi vuli ku ri Benny a ni rhandzi music wa yena or njhani. Loko music wu ba wa ba, loko nga ba wu bi, and na vula ku ri ku ya ku ri wehe u ri yini Mapele the boss, a swi ni affecti vanhu va ka hina. Twisisani ku ri munhu a nga fikanga laha nga fika kona evuton'wini hi mhaka ku chuhisiwa hi ku vanhu va ri nga ti-social media. That you have to remember. So vutomi bya mina byi yelana ku ri ti-hooligan ta Benny Mayengani ti ri yini mina. So I don't live my life in ndlela yaleyo. Loko a no chava ku ri ti-hooligan ta Benny Mayengani ti ri yini mina, I wouldn't be here today.
mfane mi swi tiva swa ku fana sweswo. So okay, right, ni kombela hi ya mahlweni mi nga ri va ku lamu ka kona hi le ka rhandzana ni magaza ni ri a hi tweni ni track yin'wanyani laha hi yini swa manyanga, we played that gawini, we played that okay hi tini tin'wanyana mbilu okay. Okay, got the track in what and got it like at been mine on today. I believe Kuri this song it the track leti ishtalu te ba go to mate ba te hit got the track ta been mine I lava van ba kota ku twisisa ka swilo leswi mbirhi. Ku na ku track yi va yi bane yi va a good song. The track ta ku fana na vanhlengani, those are nice songs. Mara ku na ku track yi fika yi va hit. It reasons tin'wana ta ku ri me unkoti ku explain even today. The track to fana na le I believe ku ri na the elements letiya ta ku va hit song because you khome why ni vula so you khome ti elements ta ti track ta Benny leti ti nga ba ta ti hit ta yena ta ti previous maybe that last year maybe the year before last. In fact, not last year. Last year, honestly speaking, Antwangi track ya ku baka ben. But yingaba ikome the track that the element that hit letting about the year before na le re ringwanyana. So basically, so ni twa this song yi famba hi line ya liya. Mara mina I ain't bail personally. I ain't bail because nitwa iri too dry, but I won't say kuri inga ka inga hate because mina I ain't bail. Choice ya bane music hambane ngopfu mastwisisane. So I believe kuri this song those qualities ta kuba hit song ya ka Benny because it's well engineered, everything is well balanced kuya mina the instruments leti ti hlangane kahle ti vulavula kahle and somehow the quality of this song alone is much better. Kuya mina loko ni yingiserile and yi khome the way I imbelerisa ka swona Benny, it's his trademark style xa ku imbelela leswiya. So I think for the reasons that this song beyond the lookout for this song I believe kuri yingaba hit i mavonelo ma mina. However I realized ka this song kuri producer u lo tsandzekeni ka ku endla wa vona when you singing uku whatever, right? So the only time la a endlaka ti melodies ta ku ri ti fambisana na ti vocals hi loko sound ya hi loko melody ya kona na yena yi karhi to exactly sweswiya artist yimbelela exactly sweswiya artist yimbelelaka swona but loko se swi tshame swin'we lahaya something is not right swi endla nga ku ri that the sound liya yi fake ya joha. So mina I would love to see creativity nyana ka ku hoxa ti melodies ka ti lyrics loko Benny a yimbeleri I think the one person loyi a kotaka ku swi endla swilo leswi ni ringetaka ka swi vula laha ni tlhela ntsaka is Sono the producer.
Yeah, that boy u kota ku endla swilo leswi ni ringetaka ku mi byela swona la no ka ni nga swi tivi ku ri ni nga mi byerisa ku yini, but you know when I'm singing you know ku akunhlengane kai matetu tikotaka ekulokotlela phela batateka lava ni vonaka. So this producer atangena aku tatatate tati tatatati tatata so swo endla nga ku ri wo dyondza ku tlanga wa twisisa. So it would be good ku ri munhu a yingisela that vocal a ta hi angle yin'wanyana ya beat, I mean hi angle yin'wanyana ya composition ya yena ka beat, wa twisisa. No ka ni nga swi tivi ku ri laha a ta ku yini because khale hi nga si chayachaya. I think you understand what I'm trying to say. So unfortunately lehi yin'wana ya ti-track ta ku a ni nga ta yingisela lama i mavonelo ma mina, and I know Zonda Beni ni va ni karhi ni vula ku ri ti-reasons ta mina i yini. Loko munhu a twa swa different i ku va hi nga twi hi ndleve yin'we hi ndlela leswo a swi bihangi. So ni kombela ku nghena ka track yin'wanyana hi vona ku ri ku na progress ya mahlweni. Okay, yes. Okay. Yeah, ish. Yeah. Very Shpawan. This song, it's a one. I think track lay I think number 2 nga itlanga. These are the songs lady takuri I can listen to the songs. As a matter of fact, I think that Oshaka playlist ya mina ku ya Lesotho. This song ina that Mozambican feel. As kotlo ku ria irna Mozambican feel. The song in committee elements settle Mozambique. The lyrics na ngwasu the song is take away from Zaida Mboa. La mi twa kono ku hela the original song yindisa ko song. Yeah, so sweswo hi swi toloverile from Beni Mayengani, and I don't say ku ri mina I wouldn't say ku ri na problem hi swona because loko a swi endla hi ndlela leyo music wa kona wu huma wu va wu ri kahle ku ya hi mina. Like this song as well, so I can listen to this song. So the downside this song ko va ku ri ayina ti-rollings ti kona, yes, after the second stop chorus. So ayina ti-rollings hala kun'wanyani. So loko yo va yi ri na ti-rollings yi byela ku ri tata hi ndoda se na cinca pha wa vona things like that. So I would enjoy it a lot more. So mara apart from that, the fact ya ku ri ya le Mozambique and vakokwana wa mina va huma Mozambique, I think for that reason yi ta va yi ni bela hi ndlela leyi. It's a song leya ku ri ni nga yingisela. So well done on this song. Ni pick up the elements ta Zaida Mboa, beat Zaida Mboa, everything, maimbelelelo Zaida Mboa, style Zaida Mboa and stuff like that. So but then
there's nothing wrong with it. I cannot ninge analyze music no ku bad kuba ni the elements ta another artist because we do it ambi na endla sokufana so sikombeta u creative kuba u teka swilo swa munhu un'wanyana u swi endla hi ndlela ya wena. So this song, yeah, it's a thumbs up for mina, ni nga yi yingisela. So mo hi twa hambi ku na tin'wana ke mo hi twa ku ri loko ri na tin'wana. Okay, right. I don't give a damn, I don't give a fuck, I can't love a guy. This. Ich was in der. Hey. Mapele music you are right, but I'm trying. And I think the way nerengeta ka xisona ne effort leni hoxaka ka music ka ku ringeta ku buy it, I think iva yi ri ya xiyimo xa le henhla too much. No tsandzeka hikuva yi nga ti hit, but effort leni hoxaka music I find Ben Mayengani. I believe ku Ben Mayengani doesn't give it that effort. I nghena studio and then in 2 months album yi va yi herile. Hi na swilo leswi mi swi twaka loko mi twa quality leyi mi twaka swilo leswi mi vulavulaka hi swona ni ku choice of sounds yini loko mi swi twa hi ndlela leyi a swilo humelela hi siku rin'we majita i swilo swa ku ha swi yingisela ku hela vhiki hi ri ku yingiseleni hi tlhelela studio ya cinca hi nyika vanhu va yingisela things like that. So wa xixexo hi xona xi endlaka ku ri hi tikuma hi ri ka position leyi hi nga ka yona sweswi hi music wa Ben Mayengani. You are right, and look Ben ka hiti, but I am trying. Loko yingisela track yo fana na Vanhlengani, you'll understand that this guy is really trying to get a hit. But I'll keep on trying because I know Kukuma hit song has nothing to do with how good you are. It's pure luck. Loko yingisela jabu 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 national anthem ya la South Africa. Uta switwa ku ri akuna xilo xa ku ri xi ze xi ku ni voneni, mara it's a hit song. Hebari jabu la ta voroso, things like that. Akuna skill xa nchumu laya. It's just a freestyle munhu anga yimbelela khome microphone it beat ta Dr. Dre, but then it's a national anthem. So I believe ku buy hit song a pure luck loko karhi ingena studio o huma ta hlangana yona one day. Well, understanding ya mean. So ni stop the song imhaka ku alava ku endla yena disclaimer nyana la track leyi lavaka ku itlanga la ni kombela n'wina mi wachaka na vana mi va susanyana ma swi tiva ku ri ka rhandzana ni magaza hi rhuketeli, we don't tolerate such behavior, but track yona yi ta hi ndlela leyi. Unfortunately I have to play the song, I have to have something swo swi vulavula hi that song. So ni kombela mi teka vana nyana mi va yisa sayitini because hey track leyi a yi yimangi kahle, language a yi yimangi kahle. Okay, right va ku yini. I don't give a damn, I don't give a fuck, I can't love a guy. I don't give a damn, I don't give a fuck, I can't love a guy. Hey, you motherfucker, you broke my heart. Hey, you motherfucker, you broke my heart. Why you broke my heart? Hey, you motherfucker, you broke my heart. You son of a bitch, you son of a bitch, you son of a
us. One sec. Honorable Balai! Honorable Balai! You're out of order with that motherfucker. Draw that motherfucker. Fuck you, Madam Speaker. Fuck you, Madam Speaker. She broke my heart. She broke my heart. Fuck you, Madam Speaker. Fuck you, Madam Speaker. She broke my heart. She broke my heart. Why you broke my heart? You broke my heart. Baby, you broke my heart. You broke my heart. You fuck with my neighbor. You fuck with my friend. Fuck you, motherfucker. You broke my heart. I don't give a damn. I don't give a fuck. I don't motherfucker. I don't give a damn. I don't give a fuck. I don't motherfucker. I don't give a damn. I don't give a fuck. I don't. Guys, God, nikombela ku recover yana yo. What the disadvantage ya the artist i ku loko hi kwatini vanhu va hi kwatisini hala handle i ya studio hi endla tinghoma man ish hi ya studio hi endla tinghoma problem yaleyo last va complainini vanhu va ku he ku na ku rhwexa munhu swilo enhlokweni hi mhaka ku ri loko hi na ti-artist hi kwatini hi ya studio mara i nge hi blame ni swi mentionile leswi ka show yin'wanyana I think a ni ri na psychology ku ri emitirhweni leyin'wanyana ku na what ti-union ta ku tengela vanhu loko va ri na ti-conflicts kwale mintirhweni but ka music a hi na swona so hi humesela enga hina le studio which is good ku ri u fane u nghena le studio but this is too much un'wanyana u ri yeah, Mapele, there's nothing wrong with sweswo motherfucker. A wu nga yingiseli va Tupac hi ti-90s. Yes. Maybe ni yingiserile va Tupac hi ti-90s. But ka hina Matsonga swa message ya so a swi tshami vanhu va hosi a swi lungi. Hambi namuntlha na sweswi music walowo wa va Tupac I cannot listen to it like I because I've got kids. Loko malembe maya ma karhi ma famba the civilization ya vanhu ya cinca leswi vanhu va hanyisaka swona swa cinca swilo leswi a hi swona swa ku swi nga accepteka ka malembe lama hi hanyaka wona vanhu va hosi a swi amukeleki swilo swa so a swi amukeleki it's wrong so the song is funny I think for that reason ya element yaleyo ya ku ri the song is funny I see a lot of people va karhi va yi tlanga this song loko ni la ku ya hi ntiyiso ni vona vanhu va ku tala va karhi va yi tlanga because it's like wa vona loko wa ta ku swi fana na yini swi fana na loko u tshamini so ku wa fishi a xikarhi ka ndhawini yin'wana ya ku a ku na mati whatsoever i swilo swin'wana swa ku ri everyone will be shocked or fish njhani things like that so this song hi yona leya ku is this hi swona leswi ni twaka swona laha a swi conceive it's inconceivable i nge swi koti ku swi conceive ku ri swi nga humelela basically so I think for that element vanhu va nga yingisela this song and I think okay and leyi ni endla ku ri ni ta ka point yin'wanyana by the way congratulations Benny Mayengani ku va album ya wena yi ri number 1 ka iTunes mara ni kombela ku vanhu va kota ku twisisa something ku va yi ri number 1 it doesn't mean ku ri i album ya ku ba ka iTunes guys ku va album leyi yi ri number 1 i ti-reasons timbirhi i ti-reasons leti ku nga leti i ku va ku ri album leyi vanhu va ku nga va ku ri leyi va yi xavaku yes it's partly that but
before munhu a xava album ku na kun'wana ka ku fika u yingisela, it shows interest. So basically that u tikuma ka position liya hi mhaka that interest leyi vanhu va nga na yona hi wena. So a no n'wi jelezela whatsoever. So I understand the hype i swilo swa le henhla ku va a ri number one, yes, because it shows ku ri ku na interest hi yena. So interest yi nga ta in such a way ya ku ri I can have a song yi downloadiwa 1 billion times. Ku va yi downloadiwe 1 billion times ku nga va ku ri reason ya ku ri ni chaye thyaka, ende thyaka leri ni nga chaya rona a ri tolovelekangi from me. So vanhu va le ku byelaneni i ri twini thyaka ra Mapele, oh a ri twangi ho ni downloada ni rito, things like that. So leswiya it's got no meaning ku ri number one ka iTunes, so it's a hype. It's not really a hype. Ku nga va a hype hi ndlela yaleyo loko u ri number one u ri ku ndleni ka ti-sales. Because you can be in a position liya ya number one hi mhaka the interest leyi that system yi pick up hi wena then. So a song like this can create that interest. But I honestly speaking, I don't see anyone buying a song like this. So this song, Logan Susa, that message no replace a message wa imaginary message lo mina no twa ka hi mihleketo wa ku nga rona lwa motherfucker you broke my heart and what not. Ni twa ku ri a nice song ya ku ri anta kota ku yingisela kahle and stuff. So it's quite funny la ka cover loko yi tsariwa la a yi tsariwangi na ku motherfucker yi lo tsariwa ku mother f ti star leswa swin'wanyana laya, because they know ku ri it's not right. So I would say ka the artists I respect the brand ta hina Benny na brand ya yena leyi nga yi create. Mina I would say ku respect the brand ya wena, you wanna build it hi ndlela ya hi ti-track start straight. So ni hintele n'wanyani ku ri ni twise n'wanyani ku ri ku na this song ya Benny, what do you think about it? A ku ri I believe ku ri munhu loko a za nghena studio andla a song like this i ku va a heleriwile. So a na ha commentanga because a ni lava ku studa swilo leswi munhu loyi a nga swi vula. So I'll ask you, n'wina mi nge le ku yingiseleni or mi nge le ku watcheni, do you think hi yona reason ku ri loko munhu a nghena a baba motherfucker hikuva a heleriwini na? Mara reason ya mina i ku this guy u kwatise hi munhu i tsutsumele studio ala ku haxa twi. I reason ya mina, because na mina na tona ti-track ta ku ni nghena studio na va ku haxa twi, but obviously loko se hi karhi hi yingisela hi karhi hi mixa la hi edita ha swi twa ku ri hayi khona man leswi a swi pasi ho hi nga swi hoxi wa twisisa. So where were these people? Hi laha swi ni endlaka ni realize ku ri ti-track ta Benny to tala ta kona a ti ta ba, but I believe, no guess, this is a guess, ku ri maybe Benny na problem ya ku a nga la ku byeriwa. No guess leswi mina, because I don't understand why a nga tikuma a ri ka this situation, and this situation leyi is the very same situation ti-track ta yena a ti ri hi ndlela leyi since khale ta ku ri wa swi twa ku swilo leswi a swi laveki ka ngoma, but they've always been there. But no twa ni va na that guess ya ku ri maybe a nga swi lavi ku byeriwa, because I mean how are you a producer ya munhu u tshika swilo leswiya u nghena jaba i yini leswi that guy a ni byelaka swona ku ri swi endla ku ri hi keeper like that song? As a promoter or as a manager ya that artist, i yini swilo leswi artist yi va ka yi ku byele swona ku ri this song is good hi swona swa ku swi endla ku ri u ku yes let's release this song? Because I believe ku ri you are partly responsible as a manager or as a promoter ya this guy ku ti-track ta so ti fika ka market. I vonelo ra mina hi ndlela leyi. So ni kombela ku hi ya ka the next song loko yi ri kona, and then loko yi nga ri kona then ni ta rate this album la hi hetaka kona ni ta rate n'wana ri bye ni ta rate album ku ya hi mavonelo ma mina hi ndlela yaleyo. Guys, n'wina mi nga hi vhakachela, n'wina ti-fan ta Benny mi nga hi vhakachela namuntlha ka Rhandzanani Magaza, hi lexi lo xin'wana ni fanele mi xi tiva la ka Rhandzanani Magaza. Attitude leyi ya n'wina a yi tirhi laha. Platform leyi yi create-we hi 0% Benny fan. If you want to understand what I'm trying to say, akuna fan ya Benny ka swilo swa hina, akuna fan ya Benny. So and swilo leswi hi ngele ku swi endleni la, it's not to say we don't appreciate ku va mi hi vhakachela ka Rhandzanani Magaza, we do appreciate, but swa character n'wina ya savage a swi tirhi la, we block. A hi tsakisi hi ku
tinambara ti le henhla things like that a swi hi khumbi hina swa ku fana sweswo hina hi fike laha hi nga fika kona vuton'wini khale so mi nga ri kona okay right mo hi ya mahlweni laha loko ku ri na track leyi nga kona loko yi nga ri kona nda mi nyika platform ya ku mi requesta n'wina mi lavaka ku requesta mi vula leswi mi lavaka ku swi vula then ni vula verdict ya mina ya ku album ni yi vonisa ku yini hi ndlela yaleyo. Okay, unfortunately, one track I wouldn't listen to. The reason I sell this song, I feel good track I ain't for stale, I not drive, I ain't sell that excitement. Laying I talk a track manyanga, is it manyanga? Not track number that song number 2 I think I'll play it again. I think that's the song logon fake playlist ya mina logon karin drive ani ali Sotho mzuku. I think by repeating yana kambir kanaro that song. So ntai lava la nimtisa yona kuri in belak. But this song particularly tintanga ta mina or ta ina I don't have the drive lane expectaga from Benny Mayengani. And I believe could balance here, poor the voice to one and vocal transition you're gonna poor vocal transition a logo maybe imbelela suka ka chorus so ungena ka verse iyo shayina ti parts ina part 1 na part 2 loko se cinca ngena ka part 2 leswi vulavuriwa ka part 2 swi different ngopfu ka leswi vulavuriwa ka part 1 to such an extent ya ku ani hetelela ni nga yi twisisi track ku ri famba njhani so and unfortunately for the first time loko ni karhi ni analyze album ya Benny hi laha ni nga twa ingaku Benny wa joha hi laha ni nga twa ingaku Benny wa joha ni twa ingaku ku na kun'wanyana ingaku yo n'wi this song and this song yi le ka key ya yena kahle but why yi ndla ingaku yo n'wi the same reason ni nga mi byela yona previously ya ku ri loko hi endla music ku na ku hi endla music ku nga ri na ti-beats i rhanga yi yimbelela wena it's very much challenging ka artist u nga ti kuma karhi joha hi ndlela yin'wana loko va tlhe va heta va lava ku komba vafana lava ku chayelaka vo teka ti-vocals letiya va ku swi right va tlhandleka ehenhla ka beat directly so hi laha hi nga ta swi twa ku swa joha a ni ti-instruments ti nge johi phela ti-instruments a swi talangi yes ta joha loko munhu a huphe ti-notes mara a swi talangi ku ti joha per se so imagine u teka voice laha munhu a nga johanyana a nga swi twi because hi u twa ingaku u yimbelela nyana lahaya a ya hoxa ehenhla ka instrument leyi nga joheki nga ku wo rila but the key is good hi yona key ya Benny na vocal u kota ku key ya Benny le henhla too much ya ti voice so wa swi kota ku khandziya a ya henhla ne le hansi but ku na ka ku tala a va ku a joha because reason leyi ndlaku ku ri mina ni believe ku ri i va a johisa hi swona i ku va ti-beat ti endliwa ndzhaku loko a yimbelerini a nga sunguli hi xikelentoni
understanding him. I can't think of any other reason because the guy what the tiva notes. I mean what the tiva notes. Mara on this song particularly what Joe and I believe Joe is a sheshe ninga shula laya. So for that reason this song is a no. I pass kamina so this song nge child kon karnia Lesotho. Elesho. When or no pride. Evula mina kumbe ula be. Okay, auntie, but look at me, okay, right. I think this the track lane that I my last, if I'm not mistaken. Look at Iona stand jela kwal. Yamagaza isukil. I think Yamagaza isukil it's Iona track lane plan. Nkombela kuranga nitwa this song kuri Iona lane get in tight. Samora mashende waitwa thumane thumakakakhaza. I don't know. Ni endlile this song. Ni vula kuri ni vulavula yona. I don't think. Nikombela ngona mngile ku watch ni confirm kuri hi endlile this song na. Nto yi tlanganyana mi karhi mi confirm laku. Ngwan o re track le e beat ya Mr Post nkombela o tle o buya kambe imani wena man Nhlanhla Sigodas buya na kambe e byela ku track yini ani ti track ya kona Mr Post hambi swiritani ne track leyi ni vula ku yona hi yona leyi ku ri this song I can listen to this song starting 1, 2, 3, 4, 5, 6. I gave it 6 good stars. This song, Yona, what beat Mr. Postley and Kensile Kokwan. Yeah. Yes,
yes. Okay, right. Yes. Yes. This beat yona that feeling. Yes. No we to honestly talk man, there's just something in this song, man. Yes, ina swona leswo swa si ni dangisile vazakhe hlo. Yes. Ambiswiritani, like I said before, mina I don't have a problem hi ti beat ta ku fana ka Xitsonga. I mean ti track a ti tala ngopfu ka xigaza vanhu va hosi ta ku swilo leswi ni vula ku ti-notes a ti tala ngopfu ka music, so swi kona ku ri swi yelana swilo leswi vanhu va hosi a hi tshikeni that part. This song, this is a song leyi ni nga yingiselaka tana ni byela ku ri ni nga yingisela yini. I love that hure huwe wabona that is very very much creative. Swi nga tola ku ri swi nga ri creative per se, but loko u yingisela the fact ya ku tihure leti a ti fani, liya yin'wana yi hlamula hi ndlela yin'wanyana, yena leyi endlaku yi different mara loko sweswi hlangana swi va one unit swi endla something nice. So I love that. Mina ni rhandza music wa ku va unique, ni rhandza ku vona creativity ka vanhu. So this is the one song leyi nga ni komba creativity ya yena this guy. I understand mi nga ku beat ya post and what not, but sweswi mina like I said i-track leyi le Mozambique a ni na problem hi sweswo. Ni la ku twa skills swa munhu man when they're singing. So ni rhandza that introduction liya man ya vo Samora man. Obviously ni ta yi rhandza because Mozambique, if you understand. So I love that the way a nga kota ku yi drivisa swona, and then ni twa yena ntsena that intro, even though loko a ku ri na vanhu van'wanyana a yi ta va yi ri na power ngopfu ku ya hi mina, but that power leyi nga kona it's still good. So sweswo swi ni endla ku ni fila kahle. Ni rhandza transition ya kusuka ka the introduction ku ya ka verse loko sa sungula ku yimbelela kusuka la that leswi nghenaka laya swi ya laya ni ta swi nana class mesh ni kombela ku veni ku bloka karhi sweswi ni nga rivala we a ni la ku rivala band class mesh from stream, band class mesh from live stream, band class mesh suspend kasi xi ku nyika ti-option ta ku tala. I like band from page. Yeah. Ni rhandza the fact ya ku Facebook before u bena munhu yi ku nyika ti-option ta ku tala these days. Anyway, so that's what I like about this song ya this guy. So yi nyika that thing, that introduction loko yi suka yi nghena ka verse laya. I like the way yi cincisaka swona. Ni rhandza the fact ya ku hlavelela a hi beni a ri wexe ntsena. Ni rhandza the fact ya ku va hlavelela, I can almost hear the voice tava hlavu sikiza la. I like that. I like that. Kuri loko munhu a tirha na vanhu anga bile tata ku ri mina Mapele, so this is all about Mapele. No man, if you work with people, put them in there. Aba vi kona laya va endla different roles. Hina loko nghena studio yi endla track loyi endla xikelentoni yi suka ya ka loyi a endla leswi yi suka ya ka loyi a endla leswi yi suka i tirha na vanhu va ku hambana hi ndlela leyi. Sweswo swi tikomba ku ri swi tikomba i ri munhu wa kahle wa ku rhandza vanhu, u rhandza craft ya wena, u rhandza swilo leswi swi endlaka, because munhu wun'we ka track a nge lungi. You need a group ku ri mi kota ku humesa swilo swa power. So ka track leyi ni rhandza that thing ya ku ri ni twa ti-voice tin'wana ti karhi ti hlavelela laya. The idea yona ntsena ya the song yi ni tsundzuxa Beni Mayengani loko a tirha na varhangani. The guy was very very much good ku kota ku understand the voice ya Beni, ku kota ku seta those melodies the way Jam Leah I fambisana na voice ya Beni. And this is the one thing Beni anga swi twisiseki. He believes kuri as long as u kota ku tlanga keyboard you can produce music. Music production is a different thing altogether, because u lava someone lo understandaka swilo leswi a nga le ku swi endleni, ku ri lo a tivaka ku ri loko ti-sound leti ya hlangana ti ya forma yini, what's gonna come out from these sounds. So lack of ability ya kota ku twisisa swilo sweswo hi swona swi endleka ku ri ti-track leti a ti fanele ti va ti-hit ti nga vi ti-hit hi mhaka ku ri munhu le ku tsandzekeni ka ku hlanganisa those sounds. So Prince Rangani, I believe kuri yena lo kota ku khoma voice ya this guy hi ndlela kahle. Ti-rollings ta Prince Rangani a ni ze ni twa ntanga ka tona ka xigaza just too good. So a ni swi twa munhu wa kota ku yi rola track lo a tlangelaku Beni kahle ku tla Rangani the way a swi endlisa i mavonelo ma mina. But still again, this song i track leya ku ri I'll definitely play this song.
randa that introduction in ndlela leyo, but then again kuna downside ka this song. Anga se swi twa ti-volume swa kona swi ri henhla swi manyeka so a ku na balancing ya kahle laya, voice balancing yi va bile. I don't know ku hi loko va ha recorda, maybe it's the excitement. Nkarhi wun'wana loko mi ri studio you get too excited hi ku swilo leswi mi swi endlaku mi swi twa ku swa ba, right? Mi va too excited sounds ta n'wina ku ri mi tisete kahle na, so voice balancing yi va bile. And one thing ni xi twaku over and over ka ti-track ta Benny sweswi la i ku delay ma tiva hi leya ku loko no ku tlhekisa delay ya Benny ya hlwela a hi yona a yi tshamangi ka nkarhi wa straight. Loko seta delay, I don't think this guy is doing it lo mixaku, I'll say ku ri Nhlavu anga kuna minkarhi laya xa vula ku ri i delay after maybe 1200 u hi ndlela leyo delay ya wena yi famba, so bona they just bohoxa delay va nga yi seti hi ndlela leyo swi onha track, because loko ri u yingisela hi ti-earphones ta wena yi nga tshamangi kahle delay swi ta ku disturba ka ku enjoy track ya wena. So this is what I pick up, it's a negative ku ri that thing swi wela ka part ya mixing. The mixing is not very good. Loko track leyi loko ma mixing hi ndlela kahle a hi ta va se hi vulavula swin'wana. Hambi swi ri tani this song na leya ya manyanga I'll listen to this song, ni bela mavoko, I'll listen to this song. Yi na ti-mistakes, but ti-mistakes leti nga kona hi yona I believe ku ri it's common mistakes swa ti-delay leswiya vanhu vo tala swa va biases, but then quality still it's another thing lexi ni rilaka hi xona on this song. Quality le hansi but the drive is there, ya ni endla ni twa ni lava ku yingisela, like I have that thing. Even the lyrics hi tona ta Ben Mayengani, these are his lyrics. Angele ku tekeni ka chance, angele ku ringeteni ka ku impressa munhu la, his lyrics hi tona la. So I would say ku ri this song, yeah, I like this song. By the way, track leya ya motherfucker leya xerani lexiya laha xa ku I said I'm sorry. Imali voice leyi yi endla swona nyana leriya ra ku li nga swi tsakela ku xi tiva xinana lexiya hi va jita imali xinana lexiya, so hi byeleni xona laha hi tiva mi ta tsala laha loko ri ku ma xi tiva laha hi ta xi invite kumbe mi xi byela xi followa Mapele the boss kwala ka Facebook hi leswo na hi le ntirhweni. A hi heleni ka track leyi landzelaka ku nga va na yin'wana track, I think yona leya ya title track leya Jesu. I don't think we did that song. You quit. Yeah, I think that song ya Jesu what yes it is.
Jesu mngani wa me. Well, ti-track leti ti-track ta so ta gospel songs ti ni tsundzuxa aba Holy Ghost fire aba Mapele na Ness. You never go wrong with ti-track ta so. I will lahleki ku olova hi ti-track ta so because everybody, like not everyone but most people va rhandza xikwembu and stuff like that. So loko yi tlanga so vanhu lava nga le kusuhana xikwembu va ta va va karhi va rejoice because a yi na swa ku huma ndleleni. Xo biha i ku yi ta tlanga so ku hela ku nghena motherfucker. So hi nga langutisanga ya motherfucker ngopfu and then na rivala motherfucker yi na autotune. Yeah, ni twile autotune and hi kona ntsena ni twe tindhawu ta ku tala autotune. So swi tikomba hi nga ku ri autotune leyi a yi tirhisi hina ntsena vo ka hi nga koti ku yimbelela na vanhu va kota ku yimbelela va yi tirhisa. Interesting. Okay, right. Ku vuyela ka topic. So this song the way yi nga xiswona, it's a good sing along. Munhu wa swi kota ku waskota ku ri I enjoy Jesu mngani wa me. You know that clap loko munhu a create a sing along swi endla ku ri i twa yi tsakela ku yimbelela track leyi nge le ku tlangeni wa swisisa. But then again this song yi weak ku ya hi ti-sounds leti ti nga endliwa laya ya ntlerisa this song a yi track leya ku ri ni nga swi lava ku yingisela. But the very same song wa vona loko a yi lo fika yi wela mavokweni ma Joe Shirimani ku ya hi xipidi lexi ku ya hi ti-elements leti ni ti pick up-aku lani loko a yi lo fika yi wela sorry ka Dr. Joe Shirimani a yi ta va yi ri super hit ku ya hi mina i mavonelo ma mina. So unfortunately a hi swilo hinkwaswo leswi hi nga ta swi navela evuton'wini swi tlhela swi humelela things like that swa ku fana na sweswo ku ri ku va na ntirhisano between Benny na va Dr. Joe hi ndlela leyo. But then loko track leyi a yi lo fika yi wela mavokweni ya nkulukumba loyi a yi ta va yi ri super hit because it's a nice sing along yi na ti-grooves letiya. But then the sounds it's not working. I ni nyiki that thing leyi a ni ta swi tsakela ku ri i title track ya Benny Mayengani. Mina title track ya Benny Mayengani ku ya hi ku va sweswi hi ta va hi karhi hi hete ku analyze the track leti hinkwato a ni ta yi nyinga liya ya le Mozambique liya. Basically those two songs liya ya Rosalia Mbowa na liya ni nga mi tlangela yona ya ku va na chorus liya ya chant liya ya ku sungula yi nga ni vula ku yi nga ri na ti-sound hi yona that song liya va ri yini ko ku ri na rivala because a na order ya ti-track laha but I can find it mon cheka laha ni ta kota ku vulavula swilo leswi ni nga ta kota ku swi twisisa kahle ku ri ni ringeta ku vula ku yini. Wa vona that song ya magaza isukile liya nga va nga yeah mara it's good. Yeah, va yi veke as track number 1. It's good, it's attractive apart from the fact ya ku ya distort. Hey wena fuck you fanele ve bloka ka ri sweswi fo I tolerate lama ti-hooligans lava n'wana va tolerate analyze ku ri leswi va nga swi tsala swi njhani. Language yaleyo hi yona liya ya va Benny Mayengani ya va motherfucker. So we don't tolerate such shit here. Hi nga va hi analyze that song hikuva hi ri ku analyzeni but it's not our day to day language. Hina vana lava kulaka kahle va nghena ka swikolo swa kahle a va swi tivi na swilo swi nga swi tsala kwalano. Swi endla tani loko vana va n'wina va famba va nga ngheni xikolo hikuva va teka n'wina vatswari va kona as the role models mi karhi mi nga ngheni xikolo a mi nghenangi xikolo. That's how you speak. Why mi nga dyondzi ka hina Benny Mayengani mi ya xikolweni once mi ta kota ku va vanhu someday munhu mi ta tshamanyana vanhu va mi hlonipha. Look, you took your time to watch me mara instead of listening to what I have to say u lo yimela ku tsala ku fuck you. What is that? You in respect ya wena self. If you can't respect yourself enough you'll take your data, go and buy data ya tshamela Mapele ita n'wi byela ku fuck you. When will you learn to respect yourself enough ku ri vanhu van'wana va ta kota ku ku hlonipha as much as va hi hlonipha loko hi humelela hina vanhlengani.
You can respect your way self. Come on. Matsonga va ka hina mi le ku lahlekeni mi lahlekisa hi swingomani sweswi swa va motherfucker. Okay, right. So track liya ya magaza isukile. Yes, I'll listen to that song. Sweswi langutse track list ya yena. Swa manyanga, yes, I'll listen to that song. Jeso, I will not. Mbilu, I will not. Sala na famba, I will not. Tintanga sala na famba ni nga yingisela tintanga ta hina ni nge yingiseli gawe ni nge yingiseli xipawani ni nge yingiseli Thembisa Muneng ni ta yingisela mara kan'we ntsena because I know loko se ni yingisela mbirhi yi ta yi ni bora because the beat a ni va ni karhi ni swi tiva ku beat leyi a yi fane yi ri so I saw hi ndlela liya ka Makuleke ni nge yingiseli hi yini ka Makuleke a hi yi endlanga I don't have that song a ni yi kumi laha va ri ku xota ka Makuleke let me just try to find it. Give me a second. Get up, check out YouTube. Nkarhi n'wina n'wina mi lava ku request nkarhi wa n'wina sweswi ni kombela ku rhanga ni cheka this song hi xipidi nyana hi twa ku hi ta yi kuma la ka YouTube ka Makuleke network ya kona hayi phone ya kona because it's busy too much so it's one ya panic okay right yeah and then nasulava ku yendla this song nasulava ku yendla this song no ka ni nga tivi ku ri ni ta ndlisa ku yini because phone ya mina yi byela ku ri no network now so I don't know ku ri hi fane yi ba ku dlaya track ya kona why mo themendela so swi jemile swilo lexi okay nto yi nyikanyana nkarhi nyana okay mo loko na ha yimele phone ya mina ku ri responda la ni teka ti-request ta n'wina mi nge le ku requesteni hi twa ku ri mi lava ku vuya ku Facebook ya wena yi fanele va yi update-wile hi ndlela leyi ka Makuleke tlanga ka Makuleke nhlamba ntsena ka Makuleke va ri nhlamba ntsena oh i battery phone ya mina xemie I believe you restart I don't know you restart n'wina mi mon plug cable la just in case i ta twa le ku ringeteni ka ku ri mi kona bot mi njhani na n'wana madala ahe Trina Sharp Merina hayi no sharp man hayi na mi twa mi le ku analyzeni mara ingaku mi bias nyana n'wana madala okay hi ndlela njhani mi teka sayiti lera ra ku tinghoma leti mi ti vulaka hinkwato mi ri hi ku ya hi mina leswi ni nga mi twisa swona mi ri album ya Beni kahle a ku na nghoma leyi a nga yi tirha kahle n'wina mi na solo everywhere ka song yin'wana na yin'wana okay okay i point ya n'wina leyo ya i point ya mina okay n'wana bava loko ni analyze music a ku na analyst leyi nga ta ku nyika 100% a swi kona sweswo analyze ni analyze album ni analyze ti-track ta yena so if I analyze his songs I don't think hambi album ya mina ku tshama ku va na album leyi loko ni yingisela ti-track ta mina hinkwato ni nga ta ku this song is perfect a ku na track ya perfect ku ya hi mina mara ya na swi twisise hi n'wana madala mara n'wina mi artist ne n'wina mi artist ya loko tshunelela i ku a ni ku twi kahle a ni swi tivi maybe ti-problem ya ti-mic mara n'wina mi artist n'wana mhani ne yeah loko mi ri artist the way mi nga ku analyziseni ka swona music so loko mina ni mi vona la a ni voni for example a ni voni vanhu va ku fana na Mayivava Manyangazi ni vona an artist ni swi vona ku okay if Mapele swa manyanga yena a ta yi ba hi ndlela leyi leswi vula ku loko hi langutisela album ya Mapele leyi taku ku ta va ku ri na ti-hit album hinkwayo a swi vuli swona a swi vuli swona ni loko ri ku a wu karhi u yingisela leswi ni karhi ni swi vula laha ni ri this is what I like about the song
this is what I don't like about a song. And sweswe a ni karhi ni hlamusela ni va ni karhi ni repeat-a, I could be wrong I mavonelo ma mina. Leswi nghoma ya mina loko ni nga ta nghena studio ni huma na yona still ka ha ta ri mavonelo ma mina. Loko wena yi nga ku beli a ni nge vuli ni ku that song a yi bi. You have to listen to me carefully. A ni nge vuli a ku na nghoma beni leyi ni nge a yi bi laha. Ni a yi ni beli personally. Okay. Yeah. Oh yeah, track ya ka yi nga bi laha misaveni loko yi ze yi endliwa studio va yi humesa swi komba ku va believe ku ya ba vona hi voxe. Okay, ya na mitwa kwalaho munhu huma ka leswiya swa tinghoma ni swi lavi ku analyze swa tinsimu ni ngheneleli and to kun'wana laha mi ku loko online yi kumeka yi ri number 1 va showa interest leswi vulaka interest ya beni sweswiwani yi bela mavoko ko cause yi hindza na Beyonce. Exactly la South Africa. Yeah, hayi fanele swi bela mavoko sweswo. Mara sweswo beriwa mavoko mara mi nga vona mistake ya ku endla mistake ya ku mo ku I number 1 mhaka ku album ya ba. That's my point. Oh hayi no, okay hayi na mi twisisa mara no point ya mina ngopfungopfu ku laha ka ku we should hi fanekele hi va proud hi beni hi mhaka ku xo sungula i artist ya le Limpopo mo especially ya Xitsonga hi Mapele na n'wina mi artist ya Xitsonga lexi ni swi lavaka I ku na n'wina mi humesa album hi ta mphusha n'wana madala so ni kombela ku loko n'wina mi endla ti-review ni lava ku twa loko ku humesa Mr Post ku ri okay loko ku humesa Mr Post mi ta va mi ri mi analyze futhi mi swi ba hi ndlela leyi because n'wina hi Mapele ni mi tiva ngopfu ende na ti-albums ta n'wina landzelela music wa n'wina chaya ni munhu un'wana a landzelelaka ngopfu music so Mapele ku na mhaka liya n'wina mi chaya album na Mr Post n'wina. Yeah. Mi tirhe album na Mr Post album ya n'wina yo a yi ri kahle ya le ya Nhlengani mara laha na layani a ni tivi ku maybe swin'wana ma swi twa ku hi sayiti ra n'wina ra hala ka Mr Post a swi fambangi kahle or njhani mara yo yeleyo mi zangi mi ta hi vekela yona la moyeni because n'wina mi claim ku Mr Post I bra n'wina while yena Mr Post a kha nga swi voni hi ndlela yaleyo ku n'wina mi chomi ya yena. Hey, hefo u vulavula swilo swa ku tala u vulavula ku Mr Post bra mina u vulavula hi ku mi a ni tangile ni ta ku byela ku album ya mina ni nga ndlara Mr Post a yi bi u vulavula I ni vutisa question yini what is your point? Hi Mapele wa yi vulavulisi swa ku tala lawani yi nge byeli mina ku ya ni vulavula swilo swa ku tala a ni endle ku hatlisa ni ta nyizela van'wana la. A swi make sense swilo swa wena u vulavula ku fana beni wena. Mari xilungu xi hi ndlela yin'wana ko va ku about a ni ri ka load shedding lawani swa xilungu ha vulavula ende hi Mapele mina na we hi le xikolweni sweswiwani le ku endleni ka honors. Sorry bye swilo swa wena swi twale a wu tivi common sense. Mina loko mi la ku tala mi ta jamuka loko u la ku vutisa something vutisa swilo swa ku hanya mina na nkarhi wa ku heteriwa nkarhi hi ti jakala hi ti hooligan ta beni mina I don't have such time a hi tweneni ku loyi I ri hina hi le ntirhweni la loko vulavula I la ku vutisa question hi vutisa question loko ri ku hola khoma la hi tshika laha u swi tiku la ku yini ka ti dyeli nkarhi hi le park station n'wina mi vhaka ku laha mi fanele mi swi tiva ku laha hi le park station. A hi voneni n'wana la taku la kamba ka ha ri na track liya a hi lava ku va la guys vanhu va kwata loko ni endla this review ti-fan ta beni ta kwata loko ni endla this review because they know ku ri the song maybe a yi le ka xitandard xa beni hi ndlela yaleyo so loko munhu a nga bangi swona mi nga zi mi sugar coat a swi endliwi swa ku fana sweswo a hi riperini minjhani riperini matwala vulavula Amit wa boto vulavula a hi tekeni van'wanyana so hi ndlela leyo hi ya mahlweni hi ndlela leyo ya mahlweni mo ni fani lava that song loko munhu loyi a nghena mi te yi ri yini that song ka Makuleke
nghena loyi kumbe njhani? Riperini. Riperini. Ya ngojoyinisa. Ayebo. Hayi, Minjani na? ipfukile ngongwini. Ikona. Hayi, ni le ku mi tweni makhama vulavula makhama hlela album ya Beni. And then a swi tiva ku na we fan ya Beni ni vona age ya wena mara yana mahlweni. Oh, joyina chumu. Xikulu ku yingisela I music know no ba. na ti tiva ti fan ta Beni hi ku ti langutisa kunene. Ni yingisela album ya wena Mapele ne. Ni yingisela music wa wena ne. Hi ku ya hi music wa wena ku na track na rin'we ri ba ku la. I knew it. Okay. Yeah. So point ya wena Like the track leto ti ba dot. Okay. Point ya mina Thank you. Swin'wana ke. U analyze njhani album ya Beni wena u ku ti track leti ya tibi. A tshika ku chasa ka u ba chaka phone. Hi mhaka ku na experience ya ti-track ta ka ti nga biku na mina ta mina tibi. A ti before ta wena. Show li ya That's why ni kota ku vona na ta Beni ku a tibi. Hi ku ta mi a tibi. So na experience. I flop na show ya we I flop ka. Famba i nga sulasuli malanga la ka life ya hina na ndeni. Un'wana i ri yini? Un'wana i ri yini loyi a nga kokwana? I think le mi byerile guys, I know. Fan ya Mapele loko yi veke la i ta yi tiva ku ri leyi fan ya Mapele. Fan ya Beni loko yi veke la i ta yi tiva ku ri leyi fan ya Beni. What's the difference? I vona hi age na swin'wanyana swa ku loko u n'wi langutise munhu wa ku i vona hi nga wo va mutsoniwa wo va mutsoniwa nyana so yo swa ku fana lexiya fanta lexiya xi langutekisaka so a hi Mapele. Minjani? ipfukile. No, na watcha the show ta around. I've been following the way you are analyzing this album, ne? So ambana lo muna analyze ari angari ka music. Yes, I'm giving that knowledge. Yeah, point away na the perfect ngop ka this album. And if I nga fueli unyana it makata ta beef nyana akuta ko the best analyst na ka bantu labantu nga wa vona today va kha va analyze this, but it's the best. Yes. I can still say. Yeah. Overall album i right ko kuna enganyana na swin'wana swi fane swi nga nghenanga that album ko fana na mother that one track I fane nga ri kona ka that album at all, but overall it looks like it's a good album. Shimara, yeah, it looks good. It looks good. Yeah, cool. Yeah. Input ya n'wina ya twala ku ri mi fan ya vunanga bya Xitsonga and not a fan ama vulavula hikuva mi ri fan ni nga ku i fan ya Mr Post, i fan Joe, fan ya Smanman. You are a fan munhu loyi mi yingiselaka music. Yeah, no, mina ni na specific artist ni rhandzaku ne mara ni rhandza music wa Xitsonga hikwavo Beni na yingisela vo your music, my favorite album Tsivela Matsivele. I mean Tsivela Matsivele ya wena, it's the best until now. I still listen to it na sweswi, it's still on my playlist. It's the best album na namhla na sweswi, you see. Yeah, no, ko va ku ani yingiseli ngopfu Mr Post because yina beef ngopfu mara yeah, it's the best album. Na khensa swinene n'wana baba. All right, no, thanks a lot. Na khensa ku va ni nga kickiwanga out. Yes,
despite popular belief hina hi vanhu va ku yingisela loko va enghenini swikolo loko vanhu va vulavula a yingisela ko va ku ri munhu before a vulavula nkarhi wun'wani you can see hi body language ku ri this person swilo leswi a lava ku swi vulavula swi hume endleleni so unfortunately vanhu va ku fana va lava hi ta va kick out ma ri kona n'wana baba okay ingaku hi va luzile laya ingaku va luzile okay right ni ta kombela ku teka yena un'wenyana wo hetelela hi twa ku ri yena u lava ku vulavula yini and then lexi ni nga ta xi endla i ku ri ni ta nyika advice ya mina ku ri loko ri maybe album a ni lave ku a yi fane yi va yi cincile here and there a ku ta va ku cince yini and sweswo a swi ta veka album ka position ya njhani ku ya hi mina guys don't forget ku ri na mina ni artist but ni na yona right ya ku vulavula hi Benny ku na yena i artist and i celebrity so sweswe a swi ni veka position ya wrong okay right riperile aye minjani i pfuke minjhani hayi pfukile kwale ka yin'wana show se loko ni twa yi ni borhanyana se ni scrolla down but ni hlangana ya le automatically okay khensa vukona bya n'wina ai me ni munhu wo rhandza vunanga bya Xitsonga ni swi nga ha na mhaka ya ku i mani mara ni fika ni va ni ri na ti-boundaries nyana loko ni fanele ni tlanga vunanga bya Xitsonga loko swi fika ka mfowethu baloyi hano ro kahle a swi ri better swi ya kha swi ta se swi nyanyi ngopfu swi nyanyi ngopfu into extent ya ku ri hambi no kuma kha ni famba hi movha loko la ta tlanga a tlange ku nga na vo mhani a swi dyondzisi nchumu kahle a swi na message wa nchumu and remember kokwa Mapele music i ku dyondzisana hi akana hi ya mahlweni entertainment swa tlangani kwalaho hinkwaswo se swo fana leswiya a ni tivi ku swi wela kwihi a swi weli kahle it does a very very strong language lero a ya tlanganyeni moni ku yi heleliweni ku lava yi belaka mavoko va yi bela mavoko mhaka ya ku ri se a va ha fevi music se vo feva munhu in general va twisisa hayi a ni lava ku ta na rero no vulavula ya no ngopfu hawa ni mi twile ya like i mavonelo ma n'wina ni sure ku ri va kona lava share-aka mavonelo lama na n'wina le handle le because I mean at the end of the day sweswi mi swi vulaku hi leswi hi swi pick up-aku ka ti-track tin'wana na tin'wana leti hi va leti na leti loko hi karhi hi yingisela swilo swa vona and I over against yena va koho vo fana na yena sometimes va fambulaku ku va kumeka va nga ri koho ka ti-show to hambanahambana vula ku ti-artist to hambanahambana loko ku ri hi fanele hi va cakunyisa sweswi mara i mhaka ku loyi hi yena i na makatla i fanele hi va against yena ma va mara hayi no ni mi twile n'wana madam ke see ya ni khense ngopfu ahe guys na mbona ma tele ngopfu mi lavaka ku nghena la unfortunately nkarhi wa kona se wu hi vondzokile hi be 2 hours and 10 minutes so a hi fane hi hete hi 9 o'clock no realize ku ri swi tele ngopfu leswi ni lavaka ku swi vula but then ni kombela ku nghena laha ka so ni ku ni ku lexi mina ni nga xi vulaka hi music wa Benny i ku music wa Benny wa this year ku ya hi mina wu antswela wa last year because sweswi ku na ti-track leti ni swi twa ku ri ni ta swi kota ku ti yingisela loko ni nga vulavuli hi ku favor munhu or ku zonda munhu what not wu antswela wa last year but then a hi xona xitandard xa Benny lexi mi chava ku hlamusela straight ku ri okay ndoda vona improve lexi na lexi na lexi sweswo swi wisa artist artist ni swi tivela kwini swa ku swi wisa artist Mapele wile things like that but then and then I
sat down ni plan up vutomi bya mina, that's when I came up hi show yo fana na Rhandzana ni Magaza leyi nga endla ku ri namuntlha sweswi mi va mi ri ku nwa chain, things like that. I worked on myself. So I believe ku ri Benny loko o teka nkarhi a build up brand ya yena in such a way ya ku langutisa ti-mistakes ta yena, anga kota ku regain power, influence leyi a ri na yona hi ndlela leyo, not ku ri no n'wi jelezela per se. Like vanhu lava nga nghena, like this guy a nga hlamusela ku ri swo nyanya things like that. Loko a ku ri mina a ni ya swi tekela nhlokweni ku ri what people are saying. So that's one. Number two, vanhu lava a va hlayi swilo leswi swa vona swi tsariwaku hi vona ka ti-Facebook, vo fika va tsala ti-post va suka va famba. So someone like me na nghena la ni langutisa ku ri okay, so people are writing this, ni nga endla yini, swi komba ku people are not pleased me. So let me change 1 2 3. So va Benny a va endli swo fana so va munhu a karhi a lahleka swi ya swi karhi swi nyanya hi ndlela leyo as vanhu va nge le ku hlamuseleni la. So mina a ni ta n'wi nyika advice ya ku ri a hlayi ku ri a vi na interest ya ku ri vanhu va ri yini music wa yena in a positive way. Hi ndlela leyo swi ta n'wi pfuna ku kota ku vuyisa vito ra yena kahle. But then I know ku ri leswi strange, mara loko a ni ri Benny a ni ta tshama laha ka ku yiva tinghoma ta le Mozambique. Why a ni ta tshama lahaya? Because loko ti-track leti a ti yimbelela seni i ti yimbelela kahle, swi twala swa basically wa swi kota ku swi nandzikisa, wa swi kota ku teka leswi va nga swi endla a ya swi nandzikisa. The one other person ni n'wi tivaka swi kota ku endla swa ku fana sweswo track ta vanhu a ti endla hi ndlela leyi i mfanelo wa laha kaya loyi Omega, Dr. Omega, na yena wa swi kota ku teka ti-track ta vanhu loko a ti endla ti nandzika man, you enjoy. So Benny wa swi kota sweswo. I would say to him, keep on stealing ti-track leti ta le Mozambique, swi ta ku pfuna hi ndlela leyi. So yin'wana ni nga ku yini, Benny advice leyi a ni ta n'wi nyika yona a ku ri ku a tirhi na ti-producer ta ku hambanahambana. Yes, producer yena ya chaya, but a vi na room leyi ambilwini ya yena ku ri let me work with this guy, let me work with this. A ha tirha na vona a va hlanganisa va va xilo xin'we. I believe the guy can sing, u na voice ya kahle, but then u le ku lahlekeni hi ndlela yaleyo ku fana leyo, because ku endla munhu wun'we swilo leswi hinkwaswo. So a swi kona swa ku munhu a nga endla swilo hinkwaswo swi tlhela swi va successful hi ndlela leyo. So a tirhi na vanhu va ku hambanahambana, wa yi twisisa ne. Let me tell you ku ri problem yi le kwini loko xitandard xa Benny xi dropa, i ku i hanya hi swa music. A nga fani na mina wa ku music ko va hobby. Yes, ni nga pfa ni endla nyana swimara leswiya, wa swi twisisa. So if u tshembele ka swona, it's your career, build it. So advice leyi a ni ta n'wi nyika yona ku ri in order for yena ku ri a nga dropi xitandard xa yena, because loko a dropa xitandard xa yena swi ta vula ku ri it's less gigs. If it's less gigs a nge he koti ku hanya vutomi bya yena hi ti-funds leti a ti lavaka. So hi ndlela leyi ni nga ku ni vurile leswi mina a ni lava ku vula swona mayelana na album ya Benny. Ni nga ku loko ri na swin'wanyani track leyi ni nge he koti ku yi tlanga because phone ya mina se yi karhele yi le ku jemajemeni. So loko rin'wana ni nga swi siya mi to swi tatisa n'wina hi n'wexe kwalani. Na mi khensa n'wina hinkwenu mi nga kota ku hi watcha la ka Rhandzana ni Magaza. Show yi ta va kona yin'wana a hi ze swi tiva ku hi ta va hi hosta mani, mara hi ta va hi ri na guest as usual. Mo hina hi lunghisa hi pakapaka Sotho leyi ya ku hungaseni le ka Snow le. Ni kombela ku huma hi rona risimu reri hambi ri ta tlanga ke reri ra yena Benny, ni nge ni ya roxa ka playlist ya mina ku ya Lesotho. God. Magaza a hi tlhariheni vanhu va hosi, a hi tlhariheni hi nga pfumeli ku phuntisiwa, a hi voneni swilo. Oh okay, a hi seta ku xifoni leyi nga ndli leswi ku swi yeleni wa tiva ka phela la a ku setiwa la. Lexi nga kona la i ku 1 to 10 on a scale of on a scale of 1 to 10 album ya Benny ni nyika 4. Why ni nyika 4 out of 10? Hi mhaka ku 1 point yo sungula i ku Benny is creative, so ni rhandza that creativity ka track leyi ni nga mi twisa yona leya ya ku
sukile ya magaza and randa that song lianinge basically yabakanda bongo man. I love that creativity. Irregardless kaku motherfucker ya roketela and stuff like that. Invitation winter lishesha shingena la I said I'm sorry, right? I'm sorry. I think that's very much creative. So ngainika a point. Another point lane ngatata nayo iku Benny was able to maintain style shayna shabu Benny. Koba na badira ku track album aina power. Mara he was able to maintain the element state yata. So for that I can give him a point as well. So another point lane ngamunyika ku yayini iyaku akuna beef. Wabana that courage yaku akuna beef ka album. It's also something very very positive. So someone ngaka ngaslang this kuba the album akurna umesa this album and umaka swa beef. Yes, it's a point. So for that ninga another point. Nribele point here number 4, but I give it of 10. Ele so Mapele mina. Itahlangana kame next week. Ele